I sa moje strane, kao što ste čuli od moje koleginice Suzane Spasić, ja sam Marija Stanković i kao što ste već i navikli, svake srede sam sa vama od 10 sati u okviru ove naše rubrike Pravoslavni kutak, koju priređujemo za vas jednom sedmično, a teme o kojima govorimo su teme iz naše pravoslavne crkve, pre svega iz naše eparhije. Danas je sa mnom u studiju protonamjesnik Dalibor Veličković. Pomaže Bog, blagoslovite. Bog vam dobro dao i Bog vas blagoslovio, vas i vaše gledalce. Danas, kako smo se dogovorili, pričat ćemo o dosta stvari, o dosta tema. Ono pre svega što je negdje iza nas i što se dešavalo prethodnih dana jeste da je služena sveta liturgija u crkvi u Klinovcu, je li tako? Da. U nedelju koja je za nama. Da. Kojim Njegovo povodom? preosveštenstvo episkop Vranjski Pahomije uz sasluživanje sveštenstva eparhije Vranjske u čast 102 godine od ubistva igumana manastira Svetog Prohora, sada svetitelja Vladimira Protića i njegovog bratstva služio svetu liturgiju gde je narod, dakle, zajedno sa sveštenstvom proslavio novog svetitelja, jer na saboru prošle godine, dakle, zajedno sa surduličkim učenicima u red svetitelja uvršteni su i iguman manastira Svetog Prohora Vladimir Protić, njegovo bratstvo, kao i mitropolit Skopske Vikentije koji su stradali pre 102 godine od strane okupatora. Oni su mučki ubijeni i Gospod ih je proslavio kao svetitelje i narod ih slavi. A zašto u Klinovcu? Da li je tamo hram posvećen ili? Hram je posvećen Svetom Nikolaju, ali iguman Vladimir je rođen u Klinovcu i tu je radio kao sveštenik, da bi posle upokojenja njegove supruge mitropolit Skopski Firmilijan ga zamonašio i postavio u red, dakle, igumana Svetog Prohora. Da, i to je, dakle, jedan od novih svetitelja koji postoji u našem kalendaru, da tako kažemo. Ono što nam to je nešto što je bilo iza nas, naravno, sećamo se u svakoj prilici, to je nekako i naša uloga da se setimo pokojnika koji su, naravno, uvek živi dok god ih se sećamo, ali da se podsjetimo i onoga što nam predstoji negde, to je niz nekih slava pred nama. Za početak, evo, Sveta Petka, prepodobna Mati Paraskeva već u petak. Prepodobna Mati Paraskeva, centralna proslava ove slave biće na Šapranačkom groblju, gde joj je posvećena crkva. U četvrtak naveče biće praznično bdenije od 18 časova počinje, da bi na sam dan, dakle, bila sveta liturgija gde će uz sveštenstvo, dakle, verni narod, uzmemo učešće svi zajedno da proslavimo prepodobnu majku Paraskevu. Inače, ove godine je 90 godina od druge obnove ovoga hrama. Malo osvećenje biće zakazano je za 5. novembar zbog odsustva ovih glavnih dobrotvora. Morali smo da odložimo to, ali svečano ćemo proslaviti slavu prepodobne majke Paraskeve, pa ujedno ovom prilikom i pozivam vernike da dođu da uzmu učešća, da proslavimo našu zaštitnicu, prepodobnu majku Paraskevu. Šta možemo reći o ovoj svetiteljki, ovako nešto, da onako u najopštim crtama? Iz žitija njenog znamo da je ona živela u 9. veku u okolini Carigrada, tadašnje, dakle, prestonice, da je srpskog porekla pre svega, ali u hrišćanstvu to je manje bitno koliko svi hrišćani poštuju, dakle, svetiteljku, jer Gospod kaže nema ni Grka ni Elina, nacionalnost nije bitna, bitna je da budemo svi kao Hristos i da težimo savršenstvu Gospoda našeg Isusa Hrista, jer mi treba da budemo, dakle, ono što jesmo, lik i prilika Božja, a svetiteljka, ona je svojim životom, dakle, svojim bogugovnim životom, podvjezavanjem u pustinji, odricanjem svega što je bilo
loše i zlo na duši i prihvatanje Hrista kao nekog kome treba da teži, da se uprepodobljava, svojim životom zaslužila, dakle, da bude naša svetiteljka, predstavnica naša pred Gospodom Bogom našim. Imamo dosta praznika i dosta hramova koji su posvećeni, ali to su, kao što ste vi malo čas rekli, to nije taj isti praznik, je li tako, kad sam vas ja pitala? Pa, Svetu petku praznujemo više puta u toku godine. U našem kalendaru pominju se 4 različite svetiteljke koje se nazivaju imenom Sveta Petka. Ova je iz 9. veka. Imamo u Vranju i ovu crkvu kod Belog mosta koja je posvećena prepodobnom učenici Paraskevi. Ona je Rimljanka iz 2. veka. Tako da treba to da razlikujemo, bar da znamo koju slavimo i tako. Naravno. I to je ovako na korist, da se kaže, i onima koji nas gledaju. Oče, kada pominjete sada crkvu na Bunuševcu koja je posvećena upravo prazniku koji nam, na Šaprancu, pardon, koja je posvećena prazniku koji nam predstoji, pomenuli ste njenu obnovu, zaista ona je zablistala jednim novim sjajem, možemo slobodno da kažemo, i osvećenje je tako 5. novembra, kao što ste rekli. Pretpostavljam da ste uz pomoć i podršku blagočestivog naroda uspeli da sve to ovako privedete kraju i uvek je pomoć dobrodošla. Biće danas i posebna emisija oko crkve, oko izgradnje crkve na Bunuševačkom groblju, zato sam i malo permutovala, i tamo je također pomoć neophodna. Kako, na koji način je, da tako kažem, rekonstruisana? Da li je nešto novo rađeno ili je crkva zapravo poprimila taj svoj prvobitni izgled, ako govorimo o Šaprancu? Pa, obnova traje zadnje 2 godine i ranije rađeno na njoj, ali pogotovo ove 2 godine, gde moram između ostalih darodavaca da pomenem i odvojim najveću nama darodavku, to je gospođa Radojka Spasić-Nedić iz Bazela, koja je posle upokojenja svog supruga smogla snage, imala taj duh davalaštva, jer blaženiji su oni koji daju, kaže Gospod, za pokoj, dakle, svog supruga, a za svoje zdravlje i spasenje ona je dala najveću donaciju, kompletno učestvovala u obnovi fasade, krst na kupoli isto ona dala, kao i od svojih, dakle, prijatelja smogla snage da je i zvonaru obnovi, a mi smo od ostalih darodavaca uspeli da obnovimo stolariju na hramu i da postavimo bakar na celom krovu, tako da je ovim zaokružena ta, dakle, kompletna obnova tog hrama. Trenutno sada sređujemo, unutra krećemo crkvu, pa da će Gospod, kad bude vreme za to, da smognemo snage da prikupimo i za oslikavanje, odnosno freskopis u samome hramu. Zahvaljujem svima koji su do sada učestvovali, ujedno i pozivam kogod bude mogao, dakle, Bogu daje za zdravlje i spasenje. Bog nikad ne zaboravlja to. Evo sada se gradi crkva na Bunuševcu, to je još jedna crkva, dakle, koja će zablistati novim sjajem. I tamo je zaista neophodno da bude... Neophodno je zaista, pa eto, mi na Šaprancu završavamo, ali ujedno poziv svima, makar 1 dinar koji ulože, dakle, Gospod će da im mnogo više vrati za taj njihov prilog. Pomenuli ste gospođu iz Bazela, ljudi iz dijaspore, dakle, oni su i dalje tu, je li tako, pod krovom, da tako kažem, naše crkve? Pogotovo što ona je iz Crne Gore rodom, ali ima taj osjećaj, eto tu groblje je sveto mesto, svima, dakle, svetinja, i ona je, dakle, setila se time, od uvek su tako ljudi dobrotvori gradili te svetinje, to ostaje kao trag vremenu postojanja, bivstvovanja nekog čoveka na nekom prostoru. Gospod izabere i ljudi i vreme i to tako treba da bude i to je dobro pred Gospodom.
I oče, kada govorimo o praznicima koji nam predstoje, malo čas smo pričali o igumanu Svetog Prohora, Vladimiru Protiću, koji je jedan od novih svetitelja. Da, a kada pominjemo sam taj manastir čiji je iguman bio i predstoji slava i manastira Svetog Prohora Pčinjskog 1. novembra i tu je posebno svečano u našoj eparhiji. Da, Sveti Prohor je svetitelj 1000 godina na ovome prostoru gde su se ljudi oko te svetinje okupljali u različitim vremenima i kad je bilo dobro, ali kad je jako bilo teško, dakle, gde su se i školovali i sveštenstvo i monaštvo i sav narod, dakle, uvek je bilo uz tu svetitelj, uz tu svetinju, pogotovo što, dakle, Sveti Prohor je mirotočivi, celebno miro pokazuje taj dar svetiteljstva, odnosno prisustvo Božjeg duha u toj svetinji i dan danas, i hramovna slava je 1. novembra, praznično bdenije bit će dakle dan pre od 18 časova, tako da pozivam ovom prilikom sve vernike, pogotovo iz ovog kraja, da budu tu u svetinju, da odu, da učestvuju na svetoj liturgiji i da ko može i da se pričesti na samu slavu. Jer dolaze ljudi zaista sa svih strana. Imamo ovde slučaj da ljudi koji su odavde nisu možda otišli, a ljudi dolaze sa svih strana da vide tu svetinju. Jer zaista, kao što ste rekli, velika svetinja opstaje pre svega, kao što je i prošle nedelje sveštenik govorio, opstaje na ovim prostorima uprkos svim tim nekim kretanjima koja su se dešavala ovde u tih proteklih 1000 godina, ali dalje ta svetinja i narod stoji. Zahvaljujući toj svetinji opstaje, jer je to ono što drži taj narod tu na okupu. Sveti Prohor moli Gospoda, dakle, non stop bdi nad ovim narodom i bit će dobro. Dakle, od uvek je on okupljao taj narod tako da ljudi su tu srećni i bliži su Gospodu, dakle, u toj svetinji. Naravno, pretpostavljamo da će ove godine biti nekog prevoza, ali da ne govorimo o tome unapred. Uvek se organizuje, bit će prevoz autobusom. Da, to je svake godine tako da svi vernici koji žele mogu da odu. Oče, hvala vam što ste bili gost televizije Vranje. Ostaje nam samo da još jednom pozovemo sve one koji nas gledaju da prisustvuju, naravno da uzmu svoje učešće u bogosluženjima kada su slave, pre svega evo sada u petak, da dođu u crkvu na Šapranačkom groblju, da tamo učestvuju u svetoj liturgiji, a nakon toga naravno i kad god je praznik u našem kalendaru da budu. Pogotovo subotom, dakle, kada su za upokojene liturgije, bar do 40 dana ovi kojima su preci se upokojili ili rođaci, uvek treba da uzmu učešća na svetu liturgiju, da pominju imena, da prinesu Gospodu žrtvu za pokoj njihove duše kroz hleb, vino, žito i sveće. Dakle, to je ono što nas vezuje, ljubav ne prestaje ni u ovome ni onome svetu. Gospod je Gospod živi, kaže Gospod, ko veruje mene, ako umre živeće. Ne stavlja ljude da žive, a ono što mi možemo da učinimo za njih je upravo ta molitva i ta ljubav koju prinosimo, dakle, za upokojenje njihovo. Sledeće nedelje su i zadušnice, pa svima, dakle, eto poziv, obiđete grobove, sredite te grobove, prinesite žrtvu, pomolite se Gospodu zajedno, dakle, učestvujte sa sveštenikom u molitvi. To je ono što mi možemo u ovome svetu za te naše koje smo volile, koje trenutno nisu sa nama, ali bit ćemo opet svi zajedno da učinimo do tada. Dakle, ta ljubav i molitva nam ostaje. Tako, oče, hvala vam i kao što smo već i govorili, a za sve one koji možda nisu čuli, ne preterujte sa hranom i sa pićem zapravo, jer nije poenta da se na grob iznese što više hrane i pića, već da se, kao što je sveštenik rekao, pomolimo za pokoj duša naših predaka. Pa osnovno je hleb, pšenica, sveće i vino. Da. A ostalo je ova hrana koja se iznosi treba da bude simbolična, ali opet je to ono evanđelski: nahranite gladnog, napojite žednog, ako jednom od mojih malih učinite, meni ste učinili. Da, dakle, ukoliko ima onih koji, da tako kažem,
zatraže hranu, da ne upotrebim neki drugi izraz, uvek treba dati. Da. Oče, hvala vam. Bio je to protonamestnik Dalibor Veličković, a ovo je bilo još jedno izdanje Pravoslavnog kutka. Mi se vidimo i čujemo naredne srede u 10 sati.